ya o comprendre de un de obina ko bêtise mo mena otaka caméra tout fait maman bota yo azaki zengi mama ya zoba ya bolole aboti yo na balabala yo boti bana na balabala et puis yo on a répété héritier keba o comprendre o ça le garçon mo boy non yé on a kilo fois o comprendre non bandi tekete yo pas bien té yo on a pas bien té o comprendre non fongoli voité attention na foute là ba transport ya ba répétition ba okende on transport par rapport à ba mishke na ba Diego yo no comité donc on muto senga no transport la pesa ba 2000 fois ba transport yo principal de 1 yo manique ama kolwande na mo shukuma na kabela yo oh on flou on salite on munoko tawa on me déborda solo on munoko ja okona on a santé te on lo koso on y a la banda ka batu nyoso on meti ba sopa kayo tu crois là où tu es parce que ça batu na bataba ba sopa ba intellectuel batanga ba edi ke yo za na yo mito na yo za a lobby o za ku lobby yo kasi de boya mo boya beaucoup na qui porte parole ba ya mio kuna qui porte parole ba edi ke yo o za pona ofin wa charger ofinga baza ba zoba te ne ko pas que baba zoba te ba edi ke yo ofinga na lobby be okay kuna ofinga mani ke tu es venu moi nebi ndako pana te nebi ndo finga te vous comprenez taka na age no patron ken piana ngashena age na patron ken piana ali bon maman niké j'en explique non quoi salité on est lamba bien te o te peri que on mettre paille on a age mon maman biso na habité na age no champagne na biso kindumbe foutier. Vous comprenez? Champagne na biso kindumbe pese valeur bravo. So tali basi ba continue presque na basi ba musicien et danger wakanga ma solo. Bazala ka bandumba ba oluka viba ba jeu solo ba grande dame. So te ba grande dame belé lelo ba ko pa ba kan jusqu'au TV te pe candidate. Taka na age no o moi c'est mowe. Na age no oluka no mbongo c'est la bale makapo. Vous comprenez? Ba bia boyo kala akiko fa ba sali ba lelo